Hallo agus fáilte gún leach gan CBeebies ALBA. Ha Eilidh ag tachars go masóiríte idú. Hallo Eilidh? Hallo, felw gam Craiding? Felw gam Eiching? Ha Eilidh, nach ísio gain me na hawyd fydys? Wel, yw'ch mi ag siach sa bathing, nuair sin yaf mi toasters am y frachgys. Dwylych, ha mi ciolach ag me na ha tachars far y filw? Oh, ciarst! Ha mi ag Geamannan nan Caraidean. Seilgin Geamannan an Caraidean. Yaf sy'n ymach a iachyd yr asio gyda Linda. Sganyal, clwyni sy'n barach am y gris. Fáilte de bhid ascónaach gan CBeebies ALBA ha sin tîn go téide go lá ach mas críoch ní sin, clwyni sin under is ile fo Eilidh. Hallo a díist Eilidh. Eilidh? Oh, hallo! Cymar a hanna Geamannan nan Caraidean. Oh, hala, le i'r fiacwm. Fan y Caraidean ylis ganiad reiniad ho ma. Wel, a chan lat tiesial has, tam I gydach eich clwyntyn gyfel gema ile I ddacal, agos Sabaid Chluasaig a hawn. Nach chi siw gwein pican my yw'n Eilidh? Wel, hoi, cor ein shit, trwt yr as. Eilidh? Eilidh? Cad I dy diachi? Oh, a sio hos parsal, sa mi smentyn gyfel mi boenach eich. Wel, sian bwynau son yn diw. A bydd wa un tynach. Tapel y person I fi conda dyn. CBeebies!